King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Mic test. For the thanksgiving and intentions of the following, together with their families: Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Roque Gomez family, Nording and Teresing Bautista, Juan Mendoza, Peter and Nena Kayanan, Toval and Lizelle Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Faith Kayanan, Jenny and Denden Obedesi, Edward and Jacqueline Bautista, Pablo and Reynalda Gyao, Cons and Bless Apimwar, Ed and Selgo Shoko, Aurora Francisco Rosel, Freddy Froilan and Fritz Ros Domingo, Avelina Santiago, Pilar Ocampo, Roms Paul Christian, Ashley, Carlen and Claire Santiago, Raquel and Rixie Infante, Richelle and Christian Manlutak, Janice Carmona, Resty and Marites David, Roy Betwin, Bong and Wena Kayanan, Rosaler Betwin, Leng Betwin, Joe and Donna Kayanan, Dr. Neil Christopher Kayanan, Al and Lizelle Vitug, Edgar and Reina Parbo, Con and Nelson Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Lydia Candolea, Tina Prado, Prolan and Ivy Dizon, Jeremy, Daisy and Claire Ocampo, Al Fernando, Marcelino and Marilu Serrano, Marlu Serrano, Mark Louis Serrano, Nino Aquino, Riza Anasco, Yoli Tayag, Jeffrey and Joshua Tayag, Jacob Jesselyn Jackson, JC and Jacob Lakap, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Apong Tina Yuzon, Judy Simeon, Avelina Salonga, Dr. Leleng Santiago, Pong Serrano, Lucy Mercado, Ayan and Feli Mendoza, Almario Sicat family, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Sharol Regala, James and Margie Sutpin, Dave and Maricon Steerwalt, Brian and Marlene Litter, Chito and Irene Betwin, Irish Jomay Enzo Sagmit, Lilia Perez, Vine Oscar Zeta Zate, Lynn Itsuka, Natividad Alonso, Josephine Santillana, Between family, Dimalanta family, Aaron Hinko, Nora Red, Louis Sherwin, Marie Daryl Cambal, Rodriguez family, Jessie and Cathy, Jade Charm Junjun MJ, Jeremy and Daisy Ocampo, Jose Ocampo, Mary Claire Ocampo, Irene Cruz, Elena Castro, family of Carlos and Purita Mariano, Rivera Cuenco family, Garcia Cuenco family, Carag Cuenco family, Dris Cuenco family, Cuenco Coghil family, Barbero Cuenco, Bobet and Lenny Cruz, Linda Tantenco, Gilbert Kembao, Valentina Maria Teresa Pakatkatin, Gozum Sunglao family, Lazaro family, Elisa and Ernesto Canlas, Edna Santiago, Edwin and Maricar Santiago, Romano and Elsa Castro, Eric and Jessel Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Emmanuel Santiago, Ramir and Claire Rembulat, Christian and Caitlin Gozum, Joseph and Clay Santiago, Remillo Pamintuan, Fontanos family, Boy and Julie Mendoza, Quirino and Becca Mendoza, Fidel and Puring Mendoza, Efren and Baby Alfonso, Cora and Nino Mendoza, Menandro Bautista, Christian Paulo Mendoza, Gian Paulo Hico, Joyce Carreon, Payumo family, Malonzo family, Lusong family, Gomez family, Soriano family, David family, Paras family, Darwin and Yvette Nicolas, Barangay Santa Ursula, Media Group, Altar Servers,
Maidens, anak ng Santiago Apostol, Sunglao Bondok Family, Roman Bondok Family, Bondok Tuazon Family, Bondok Reyes Family, Santi and Tita Tantenco, Rico and Weng Tantenco, Dodi and Malu Resplandor, Joseph and Mary Ann Tantenco, Marites and Justin Tantenco, Fredelito and Fatima Judith Ruezo, Eleuterio and Gloria Ocampo, Rudy and Elfleda Manipor, John Stephen and Kathleen Manipor, Hazel Jade and Thea Ocampo, Sudi Grace Ocampo, Norbert and Antoinette Tuazon, Ray and Aurora Cinco, Lamberto and Zoe Manlutak, Ligaya Deirit, Cristina Colala, Lino Ponyo, Sebastian Malig, Elena Contemprato, Felix and Lourdes Gasa, Ernesto and Julie Cordero, Romeo and Jocelyn Cordero, Jeff and Rose Perry, Romero Santiago Family, Remio Gozum Jr., Luisito Sibug, Allen Laksamana, Edwin and Patrick Songko, Carmelita Jessim, Avelino Santiago, Jeffrey Franco, Edith Alviola, Lou Francisco, Gregorio Sarmiento, Toto and Aning Abrenica, Santa Ursula Chapel Pastoral Council, Zenaido and Emerita David, Jane Manabat, Emerzen and Ken May David, Josefina David, Dolor Royo, Manlutak Tugay Family, Santiago Apostol Media Group, Esther Parungaw, Concepcion Bautista, Jefferson Alipio, Lauren De Jesus, Teresita Chopenco, Alan and Cathy Parico, Bong David, Rap and Camps, Francisca Gilas, Nicolas Gilas, Carolino Manava, Doming and Aida David, Gozum Songko Family, Joel Darren, John Walter Aquino, Rafael Serrano, Annalyn Serrano, Raf Austin Serrano, Honorata and Michael Sazon, Michelle Esguera, Eliam Bryant Esguera, Nino Esguera, Ricardo and Joy David, Eddie Mendoza, George and Socorro Mendoza, Lito and Menchi Mendoza, Joel and Carmen Mendoza, Mike and Jane Capati, Jocelyn Mendoza, Lucia David, Hinko and Salalila family, June Wilma and Ray Sanchez, Chris and Hazel Bansil, Louis Joyce and Kian Bancolita, Mercy Alena, Antonio Edna Alipio, Ranyola family, Japor family, Donna Alison San Pedro, Maricon and Hino Swing, para king birthday ng Lino Ponyo, Emmanuel and Jan De Leon. At para king Kayadwanan Dari, Lay Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reyna Angelet Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Bong and Marie Guevara, Ian and Darlene Capiral, Daryl, Lala, Lucas and Amaya Guevara, David and Marlene Bustos, Paul and Cel Ocampo, Riza May David, Carmelino and Baby Manugid, Ofelia Makaspak, Christopher Gozum, Rosario Mendoza, Arnel and Linda Mendoza, Brian and Brenda Manlutak, Kobe and Kurt Manlutak, Rico, Bessie and Chen Chen Duenas, BJ and Dolly Manlutak, Sophia and Banji Manlutak, Arvin, Maria Teresa, Annie and Jan, Paul, George, Alvin Santiago, Joanna Marie Regroso, John Benedict Between, Irish Joy Sagmit, Ira Joan Between, Ruth and Leo Chris Manlutak, Dante and Lani Serrano, Lani Aquino, Roselyn May Between, JJ and Charmaine Between, Mark, Jenny and Sky Between, Clang, Ton and Adrian Mendoza, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jenny Bisda,
Cecilia Cruz, Luz Sazon, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Nora and Nanding Mendoza, John Alfred Kayanan, April Jan Marini Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Ireland Claire, Franz Aldrin, Nina, Arian, and Neil Joshua Sebastian, Joseph, Mary Hazel, and El Valentino, Joey, Emilio, and Ethan Jocomo, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, James Owen David, Josepina Ricafort, Ezekiel Manuyag, J.R. and Jonah Cancio, Janus Richard Cancio, Lucia Serrano, Susan Samson, Corazon Reyes, Angelina Mariano, Jennifer Manibusan, Gertrudes Mariano Cruzada, Sherilyn Balahadia, Brian Agustin, Mizzy Rose Grama, Isabella Sky Grama, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Mariposa Mahia, Michelle Pauline Dairit, Angeline Lakindanum, Evelyn and Andre, Christian Manlutak, Erica Zamer David. At para king Kapaldanandari, Estrelita Soriano, Domingo Sharon, Wenceslao Canonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Luciano Aguilus, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Oifsten, Leonelo Venceslay, Jordana Mezzetti, Kate Villa, Ervin Jan Musni, Joseph Gozum, Princess Serrano, Henedina Bituin, Apong Hustag Wanlaw, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Jobert Gozun, Fe Bitanga, Gloria Felipe, Crisanto Ducut, Felix Dizon, Gloria Dizon, Francisco Di Malanta Jr., Roberto Alonzo, Magdalena Zeta Zate, Irene Bituin, Rose Roman, Danilo Di Malanta, Vine Zeta Zate, Danilo Dizon, Ben and Victor Lagman, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Francel Santiago, Ernesto Mendoza, Dominga Barbo, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Desmond Malik, Richie Rivera, Connie Esguera, Ising Romero, Analisa Vitug, Marcela Gamboa, Vicente and Juanita Regala, Catalina David, Romeo Manabat, Marcelo Datu Jr., Irene Kiambao, Tina David, Ruth Manluco, Sitang Santiago, Titus Parbo, Randy Ray, Jen Ferrer, Larry Cortez, Edgar Garcia, Edna Alonzo, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Romeo Datu, Leo and Cristobel Sitcharing, Esther Nakpil, Dr. Rene Susi, Hil Burdeos, Salvador Mina, Antonio Nulud, Sani Ducut, Edgy Tantenco, Francis Kiambao, Jomar and Minerva Kiambao, Reynaldo Regala, Aurora Teng, Tina David, Felipe Olalia, Betty Romero, Esther Nakpil, Marlene Gozum, Mary Ann David,
Rafa and Aki David, Julieta Muñoz, Leonora Manlulu, Edita Leonardo, Luz Maniago, Lori Chamzon, Arian May Tolentino, Adrian Tolentino, at para king Kaladwadari, Rodolfo, Ursulo, Eduardo, Josepa Charito Rolando, Raul R.J. Jose, Bernabe Beatriz Eufrasia, Roberto Senior Andres Marina, Roberto Mercedes Angel, Rizalina Maria Romero Salina, Feliciano Ambrosio Juan, Bernardino Valentina Esteban, Ramon Rudy Jesus Juliana, Graciano Bartolome, Mariano Paulina, Vicente, Melencio Senior, Rosita Marcelo Emilia, Hermogenes Teresita Rosalina, Crescencio Brigida Mejia, Rosario Evaristo Emerenciana, Faustino Macaria Bricer, Primo Mario Raimundo Maxima, Roxanne Godofredo Carlos Purita, Juanito Jesse Susing, Maria Paz Gregory Eustaquio Elena, Severina Rebecca Rosalina Clemente, Sabina Mariano Namyun Antonio, Carolina Maria Policarpio Moises, Maria Leonardo Rufo Ambrosia, Erasmo Catherine Rodolfo Ursulo, Eduardo Josepa Charito Rolando, Ben Rosalina Renz Pedro, Paula Rico Jeffrey Feliciano Romer, Ramon Ricafort, Jose Candelaria Lorenzo, Angelo Lorenzo Jose. Para po karing Kaladwarari Antonio, Ramon, Purificacion, Carmen, Jesus, Mercy, Juanita, Fulgencio, Abel Senior Jr., Rosita, Ernesto, Marlen, Romeo, Danilo, Epifania, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo, Lucila, Ronel, Rowena, Emmanuel, Generosa, Eduardo, Reynaldo, Renato Pangan, Belen, Roberto, Flora, Constancia, Quintin, Belenciana, Froilan, Quintin Jr., Roberto, Antonieta, Jesse, Reynaldo, Julio, Julia, Loretta, Rene, Angel, Amparo, Hamilcar, Medalia, Valentina, Patricio, Pedro, Celicia, Cecilia, Paulino, Patricia, Amo Jose Guiao, Dr. Bienvenido, Melanio, Felicidad, Antonio, Florentino, Abel Senior Jr., Rosita, Jacinto Jr., Teresa, Vicente, Felipe, Paul, Christian, Philip, Vincent, Paulina, Feliciana, Macario, Alfredo, Adelaida, Macario, Flora, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ruben, Jerome, Julian, Maria, Jose Senior, Isabel, Simeon, Laureana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Rafi, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano, Escolástica, Jesús, Emerenciano, José, Apolonia, Francisco Senior, Gloria Melitón, Diosdado Jr., Herman, Marcelo, Demetrio, Escolástica, Michael, Remigio, Estelita, Pacífico, Bienvenido, Isabela, Antonio, Crescencia, Moises, Irineo, Cristeta, Irene, Ronaldo Cuevas, Generosa, Mariano, Oscar, Adelaida, Margie, Pablo Senior, Florentina, Maria, Crisanta, Francesca, Virginia, Felix, Ernesto, Miles, Corazon, Conrado, Natividad, Policarpio, Bernardo, Goyd, Sally, Annalyn, Noer, Beatriz, Severo, Nena, Benito, Nemerato, Roberto, Maria, Ricardo, Zenaida, Fernando, Keisha, Carlos, Feliciana, Montana, Rafael, Lilibet, Cynthia, Lourdes, Robin, Ria, Rosa, Matilde, Benjamin, Rico, Ana Clarita, Celedonio, Lamberto, Arcelia, Laurentino, Esther, Potpot, Mario, Eduardo, Ireneo, Karina, Jean, Dominator, Leia,
Maria Nicomedes, Bernardo Jose Pedro Caridad, Crisanto Reynaldo Avelino, Crisanto Jr. Santiago, ading sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ring alang makaga nakakarela. Tahimik tayo pong isa dia ing sarili tamo, para king kapagmasusyan ning banal a mesa. Glory, glory, glory,
Kilagyonig pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya na ning ginutamang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos sa kakatangig pa, at ing pamakyagom ning banalay Espiritu, mantabe kay kaingan, At kay ka antimurin, maligayang kapiestan po kay kaingan, maligayang kafiestan mo naman po. pasalamat tamo king Ginoo karing sa kalam, apig kalub na kay katamong memalen Betis, at karing sablang talasal pantaya. Bisat man ating pandemic, malugod tamong pagmasosyan iting kapiesta ng hindi katamong malapatron, Santiago Apostol. Manano na sanang mamilatan niya kay katamongan, pati bayanin kay katamong kasalpantayanan, at pamikakalugod bilang memalen kay Tibetis. Aduan tamong ening kapatawaran ng ginuban tamong maging karapat dapat kaniting kapagmasosyan ning banal na Eucharistia. Aminan ko king Diyos sa mamapakalulu, At kay kayo kapatad, uling ni kasalo kong bina, king isip amano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad, king gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipaniga po ko kang nuwan na Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ngipanalangin niyo po, king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutok, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangal sana, king bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et intera,
Manalangin tamo. O Diyos, igpang mayupayang tutu, ipagkalumusake kaming pabayat nana at alip na ning kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning panibayong pangabait na anting tao, ning anak mong bugtong Yesu Kristong ginumi, ama bibi at maagari kambemo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ambi patawaran na kasalanan king kapamalataning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yune, itang atsuna kanita pang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling aday gyune ing marok. Susulat ko kaya kayo, kakong anak, uling kakilala yune ing igpa. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki, uling kakilala ye, itang atsuna kanita pang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, ikong kayanakan, uling mga sikan kayo, at ing amano ning Ginu, manatili kaya kayo. At ikayo aday gyune ing marok. Eyo paboren ing bihaga no ning yato ring pusuyo, o ning nano pamangbage keti king yato. Nino man ing malugod king yato,
Alayo kaya ing lugod ning igpa. Uling ing nanumang yampang ning yato, ing sablang makawili karing pita ning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, at ing sablang pagparangalan ning tao ketiking yato, metong man ka rin, alang manibatan king igpa. Nune manibatan ngan king yato mismo. Ing yato at ing sablang at sukaya, ababiyayama karing tao, lilipas ngan. Dapat ing ninumang tutupad king kaburyaning Diyos, manatili ya kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Banwa magsaya na, yato tumulaya. Banwa magsaya na, yato tumulaya. Banwa magsaya na, yato tumulaya, banwa magsaya na, yato tumulaya. King Ginoo ibiyayo, pamilya ating bansa. King Ginoo ligaya't kapurihan. King Ginoo ibiyaligayang mga intulit kaya. Pagtalayang lamang at malaos king patsuna. Samba niya makasulot panan apiblasan. Arap na tumakot ka, mitayato. Sabian yu karing bansa ingginuariya, yato gewaning matatag emaugun. Ding tao pamuntukan alang alang pamangabirang. Banwa magsaya na, yato tumulaya. Banwa magsaya na, yato tumulaya. Banwa magsaya na, yato tumulaya. Banwa magsaya na,
King minuna ing Diyos, migsalitayo, karing ke katang pipumpunan, ngeni, magsalitaya ke katamu, kapamilataning keyang anak. Ginoo manatiliya ke kayo, At keka antimurin, pamasaking may pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Atin mo namang meto nga propetisa amatuan ng bina, ing lagyo na ana, anak neng Panuel, king tribu ng Aser. Pito ng banwang miyutos ning asawa na bayo yame balu. 84 banwa ing milabas manibat kanitang me baluya. Eya bitasang mamako king templo. Aldot bengi susuya king Diyos, king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras, darawon deri Maria to seking templo Jesus, dinapit siya karelay ana, at pepasalamat siya king Diyos, at migsalitaya tungkol king anak, karetang sablang mana yaking pangakabos ning Jerusalem. Inyang agampanan na ing sablang adwan ning batas ning Ginoo, migbalik na laking balen, dakaring Nazaret, Galilea. Inganak, meragulya, Mesikan, at kitngon yaking kabiasnan, ating grasya ning Diyos, mamantabi kaya. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Among Raul, lingki katamong maganakang kura paroko, Keti Betis, yamong Ferdi, Dukut, iba't king diocese na ning Nueva Ecija, pero taga Santa Ines, kaya katamong maganakang Mayor at Chuketa Lual, yay Mayor Dante Torres, ikayong kabalen ko Keti Betis, ading sablang tinago na talasal pantaya, maya pa oras po kay kayungan. Deta po ngayon makakilala ka na ako, leko king maskara po at akaliwan yun lupa ko. Ako ay Father Roger Miranda, Salesian of Don Bosco po. Makadestino ko king Papua New Guinea as missionary. Balo yun na rin ang mikibalo na actually, next year po king March, 25 years na ako as missionary king bansang ito. Ngayon, diri na ng obedience ng kami superior na mag-attend online class about family counseling o ministry king Ateneo. At makadestino po ngayon kami itong may parokya king Makati, San Ildefonso Parish. Duwala rin parokya kami nga rin itong St. John Bosco Parish, itang kadwaya pining nukar makadestino San Ildefonso Parish, itang hausan ng kulikuliyada. May kadbalo yung lugar ding medyo matuwa na kayo. May kad ining kapaskuan ay ini special yung kapaskuan. Uling last year, nakataman makamaskar ang antikinino, maka-face shield ne. Masayang tinagon, karing simbambengi, at kinsablang kapigaganakan lalo na yung kapiesta ng ning kay katamong malapatron, Santiago Apostol. Balota mo po na
ing sablang lelanganan ng Diyos, masanting at mayap. Pero pablasa ang taong lelangana, ginawa yang Eusto, ginulot siya, king Diyos, nyami parusa niya. Pero pablasa ang kaluguran ng Diyos ing tao, may nga kuya, nailigtas ni ining taong may kasala, kaya. At yung pamagligtas ay ni, ay po padalang superhero, Batman o Superman o Spider-Man. Pepadala ni yung sarili ng bugtong ay anak. Alang aliwano ni yung Emmanuel, yung Diyos at subusal tamo. At bayad din tang, pepawaga ding sablang propeta, iting misyon, apanyatang na ning Mesiyas. May kadating tinanggap, atin mo namang tinanggap kaniting masayang balita. At baluta mo niyang datang na yung oras, apa mga anak ng Maria, kakatokya karimbalang pasbul, king pipaglayunan, dapat alang metong man, karela, amibus ni pasbul, ban, mibay siya, king karelang pibalebale, ing mengabus. Mibay siya, ing mengabus tamo, king malukang lugar, king metong alalabangan. Alang nino man kaya katamo mibayit king lalabangan. Pero yung Diyos, pepakit no, ing kayang kababa na loob, ing kayang tunay lugod, kaya katamongan, anyang mibayit siya kaya ning metong a simpleng lugar. Pakilala na kaya katamo, na agyang kitang malukang lugar ay pakit na iya Diyos ya. Uling simbande mumuna, ding pastol ding tupa, at kay bat ding at lungari. Amen ibat imyalo ang lugar. Amekad eman sasalbantaya kin Diyos. Dapat pepawaganin Diyos karela, natin ang dintang a Mesiyas. Impundin ng tamang ebanghelyo ngeni, ang tinamawaring bibye, maya pakaisipan kaya katamongan, na ating bubunga, ing pamanenaya. Yung paghihintay ng isang tao, kuminsan sabi natin nakakainip. Diba, kalimbawa may hinihintay kang darating. Lagi mong tinitingnan ng oras kung anong pinag-usapan nyo, alas 7, minsan alas 7:30 na wala pa, alas 8 wala pa. So, neng kay makainip ing pamanenaya, neng kay buri mo neng pamanagkasan ing panenayan mo, lalong-lalo na po tang megin dyan niya, dintang ne. As nakasakit, inganti ganiti. Pero ating manenaya, mayroong mga taong naghihintay na mapagpasensya. Iti po patunayan daring actually adwang propeta, prophet and prophetess, Simeon, ampoy ana. Malambat lang manenaya kimpanyatang naning Mesiyas, dindamtamal dot bengi manenaya la. At anyan dintang ne, uling dinaon dane kin templo, Yesu Kristong may ngabos kay katamo, mesayala, at sinabi naping Simeon, itang minunang maya pabalita bayini, may tulayang emonano. At itang kayang prophecy o itang kayang kanto, andat bengi bayo kami matud pangadyan miya. Nung dimitis, ngeni pwede na akong magpainawa Ginoo. Uling ikit ko ni ing mengabos. Ante mo rin iyana, kindimdam tamo may tulaya, uling may mga impamanenaya na, ing kasalpantayana na emetinag, pablasang tutuyang lulugod at sasalpantaya, king ginutamong Jesucristo. At mekad, oy ni mo naman nga adwanan ng Diyos kay katamo. Eta mo mainip, datanging oras, lalong-lalo nang yan ating pandemya, na mawala nga nini, mayaringan. Andiyan pang atin tamong daramdaman na itang susunod na daratang mas terrible pa. Amenibat king yukiada, tang variant or what. Tutu,
nang kay makatakot ing daratang. Uling eta mo balo nung nining magdalang virus. Leko kayo po yung maskara ko kasi may pangisnawa nung magsalita ako. Kapit ng oras o nano, ne? Pasensya na kayo po. Eko bagay ako naman be-breaking protocol, mayor, ne? At ko po magsalita uling. Talagang lalako kayo uling. Ating ko po sakit king heart. Anti ko mo mapupupot. Ne? Poto may bulag takya ni muna ako pang matiking virus. Tutu, may kading Diyos, diri na nakatamong challenge ngayon panahon na ini, nung makanano tamong patibayan ng kasalpantayan tamo kin Diyos. Pablasang in Diyos mas maragulyo kesa kining pandemya ngayon ni. Datang panahon, lako talangan ding maskara nga rin, din kaya tamong face shield, at mibalik tamong king bayong yato. Awsan tamong ening panahon na ini, new normal, ne? Bala mo yan new normal, eh. Bala mo abnormal, ne? Pablasang mekad ning kay apansin ng tamo rin alawang tao milalako no pag-asa kimbiye. Kamatutuanan po, takala rin may depresa tao. Pauli na ning pandemya ngay ni. At mekad ning kay balitan tala, ne? Kapilan pa mo itang metong atatang medyo mataba, pete no rin adwa ng anak, huling may depress ne, may kadala ning apakan ka rin kayang pamilya. Haliwa mo yo. Dakal na no rin tao may nga depress pablasang may kading kasalpantayanan do. Makuyad o kaya very shallow, masyadong mababa. Pero itamo, pablasang sasalpantayan tamo king Ginoo, aduan tamo ki sana nakatamo pa bren. Agyang nano pang sakunang dumalan king kikatamong pamibibye, dapat makafocus tamo king apong Ginoo. Nga naping sanuan king mumunang pamamasa. Tamo kakaluluan nung nano maningamuyot na ning yato. Ing yato tutuyan ning kay makayagyag, ketang mayap, ketang bagay ay mayap. Antimoharin demonyo po tang sisitsitya ka rin balugbog tamo, nakamansitsitan ketang bagay marok. Ketang bagay makaenganyo bang kanta mabaldug ka, king meto nga pamikasala, at medayo kalub kin Diyos. Pero, nano sasabihan ng sanuan, king mumunang pamamasa, detang eganaganang matibe, king lugod at kasalpantayanan ng king Diyos, misalbala. Hakam tanda ing tune, ligaya, at kapayapan, king karelang pamibebye Kristiyano. Makanya niya naman po pepakit halimbawa, Santiago Apostol, ketang kapanahuna na, mekad, dakala ring taong pamayagyag king kasalpantayanan, pero king kapamilatanin kayang siguro pamanaral at king kayang pamibiyebye, dinaune ing sarili ng biye para king ebanghelyo, para kang Kristo, tinakot maging martir. O ining kaya katamo sanang kapagnasan kaluguran kapatad, na ketang kapag subukan na mabayat, tamo matitinag king kaya katamong kasalpantayanan. Nune pati bayan tamo pabrasang in Diyos, kapilan man, nakatamo pabren. Uling yung Emmanuel, yung may ngabos, yung maulaga kaluguran kapatad, sana bus ni tala, ring kaya katamong puso, kingamuyat na bang kanita, maging malugod tamong kalupa na. Anya pong bayo magpasko, kitang parokya may karin king Makati, we invite people to prepare for Christmas. Ating pekamasanting diling pamagsadyo, kimpanyatang ni Mengabo sa langaliwa, nuni ing masanting nga pamangumpisal. Nang kaya kalingwantana, ing pamangumpisal. May tatanggap tamong banala pamakinabang, tamo balo at tamong sasalikot a kasalanan, king kaya katamong puso. Maninaya kami. King pamanyatang darin tao para mangumpisal, adwa kaming paring magpakumpisal, alternate. Hanya pong 24 kantalam talagang miglin niya.
Ako king Paris Prisme, Father, siguro kaya ayaw nilang mangumpisal nung una, kahit na-invite tayo ng invite, kasi gusto nila yung malapit ng magpasko para hindi na sila magkasala. Which is true. I sat down from 6 o'clock to 9 o'clock, non-stop, to hear confession. And it was a beautiful experience. Masanting nga karanasan, patsay meto nga tao, magbalik yung loob, kingapong Ginoo. Uli ngayon hindi lana, o ba't ating Pasko? O ba't pignasan ng Kristo na may katawan niyang tao, kalupa tamo? Bani tamo iligtas na katamo, iba't kim pamikasada. So, tamo sana kakalulaning kaya katamong kasalanan, no naiugse tamo, king sakramento ning banal na pamangumpisal, ban atanggap tamo, ing lugut at pamamatawad ning Diyos kay katamongan. And you know, it was a beautiful experience, sabi ko pinandin, ulim po anti ko mong mekara ka pa mga ragulayasan. Nakukutang na niya kabaldugan ng mga ragulayasan. It was an experience. Hoy tayong tunay Pasko. Mi bait na Kristo, may gitadwang libong banwa, ing milabas, king lalabangan. Pero man tinyo'y Kristong pibaitan ng pasibayo. At nukar niya bibait, karin puso tamo. Sana po, welcome tayo Kristo. Huling patsetyo'y Kristo kimbiya tamo, hagawa tamo alin sablang bagay. Hanapin sinabi, alang imposible, potamburina ni Diyos. Bendisyon na nakatamo sana ng kingkayang kalam, kapamilatan ng Santiago Apostol, amiging matibay kingkayang kasalpantayanan, at pisyag ng kasalpantayanan ng iti, kapamilatan ng pamidawon ng king sarili ng biye. May kadya tamo mayaos maging martir. Pero sana po, aldo-aldo patunayan tamo, na tunay tamong Kristiyano, hemong salita, nunemo naman king katamong pamirapat dapat bilang talatokina ng ginutamong Jesucristo. Amen. Kaluguran kong kapatad, King Aldoyti, ingganaka at lugon na ning Diyos, akya katamtalang pagligtas, linto, busal tamo, yung mga talakaya rin kaya katam panalangin, at katamong makisabi, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapulungan ning Diyos, ban matulan ng ipahayag at isanay king Bie, ing kiyakatang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ning Diyos, kiyakatamo king ibie iti, tayranda katamo papunta king kaligtasan ning Bie, payintungol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring magkasakit, pauli ning danop, kapanandaman o lungkot, baning misteryo ng pangabayit ng Kristo, pagdala ng kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kiyakatamong komunidad at din kiyakatang pamilya, mabiyasa ta sanang tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tahimik tala po ngining adwan ding sarili tamong intention.
Para po karing kapatid mo mag-birthday, Elino Ponio, Emmanuel John De Leon, Riza May David, Boy De Leon, Romeo David, ampoy Wilma Sanchez. Para karing kapatid mo mag-wedding anniversary, Bebot ampoy Ansa Santiago, Nestor at Lourdes Martinez, Felix at Catalina Gozum. At para po karing barangay, midaraon kaniting bananamisa deng Santa Ursula, kaya beda po ring media group, deng altar servers, deng maidens, ampong deng kayanakan keti Betis. Para po karing sarili tamong intention, tahimik talang idawon king Ginong Dios. O Ginong Dios, i Maria bait ni ing anak mong i Hesus Kristo, king kadalasayan at lugod. Yatad no sana rin panalangin mi arapan mo, uling gagawin mi lakilagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Ang nilawan ng himala, ang iwangis na Panginoon, ang pinamagaling sablang, ikasalanan Mesihan. Gawin tinatang Diyos niya, gawin Diyos putawya, kapayapan niya sa teka, siya lang kapayapan niya kanaya. Diyos ilugun na biryanaya, Diyos inganak ubudlaya, di may tinggilan Maria, usan din tao ubudlaya. Gawin tinatang Diyos niya, gawin Diyos putawya, kapayapan niya sa teka, siya lang kapayapan kay kanaya. Aldadilo na miras na yan, Diyos ing anak meging tao yan, karin pelena ni Juda, Pasko algoning kebay dana. Gawin tinatang Diyos niya, gawin Diyos putawya, kapayapan niya sa teka, siya lang kapayapan kay kanaya. Isak mo'y kekang saya, mangap nung pakikekang mula, gawin sa lamang sira, Diyos yung pag-ining ginawa. Gawin tinatang Diyos niya, gawin Diyos putawya, kapayapan niya sa teka, siya lang kapayapan kay kanaya. Alleluia, idalit niya, Alleluia, magyano, King Diyos na meging tao. Alleluia, Alleluia. Gawin tinatang Diyos niya,
Manalain kay kapatad, baning daon tao, matanggapi arapanin Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapurit kaligay ng kayang lagyo, king kaya katang sa plala at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa ginumi, malugod mo sanang tanggapan, deting yayampang ning kekang balayan, baning kikilalanan mi, king kasalpantayanan, pangayin tuliran mi ang kamtan karing maligayang sakramento. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayo ang ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, ing puryan ampon pasalamatan da ka kapilan man, ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampong maganaka. Hampatin sa slag ning kekang ligaya, pepakilala na yung sarili na, karing malaring kaisipan mi, king kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao, ban mayagyag kaming lugod, karing bagi mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilananan ning Diyos, sangyeni at tatangalanda ring tao. Huli nita kambeding sablang anghel ampong banal, ing banwam poniato daralit da, ing masariang kapuryan mo. Kabang ikami kambening mabilog a banal a kapulungan, papasyag mi ing ligaya mo. May bitin na. Ininam siguro. Sa dua. Deus Sabaoth, Hosanna, excelsis, Hosanna, 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 excelsis, Hosanna. Ikapi ning banaloig pa, ikay sibol ning sablang kabanalan. Huli nito, ipaniga po mi, tugtog mi espiritu mo, anti mo intitipang ambon, karening ayin mi, ban pabanalan nala, at para kaya kami gawa nalang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitambeng mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylasan dampong kamatayana, kinuane ing tinape, pepasalamatan ako at pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang ne iti karing keng disipulo at ngana, kuana niya iti ikayungan at kananye, huling iti ing katawan ko, hamidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuwane ing kalis, pasibay pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing keng disipulo at ngana, kuana niya iti kongan at minum kayo kaniti, huling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao,
ban kanita mi patawarin la ring kasalanan. Dapten nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Maria, mi baitya, Kristo dintangya, at datangya pa, malanata, amen, datang nakat. Hinyangin ing gaganakan mi o mampamakalulong igpa, ing kamatayan ng poning pangasabli ng mebye. Daraan mi kay ting tinapen ing biye, ang poning kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mewig pa ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban biganap yaking lugod kambe ng Francisco ing kaming Santo Papa. Iapong dong ing kaming Arsobispo, iapong raw ing kaming Kura Paroko, at ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyok king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayang unabye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king be alanganga. Kambe ng Maria, Nuana Birhen Maria, ingin duning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambe ning Nuana Apostoli, Santiago, kaya kaming patulunan, at kambe daring sablang banal, amubiye kalugod-lugod keka, king kekabaning panawon, apurian ang pong apaligayan ka, king kapamilatan ng Kristong anak mo. King kapamilatana kambena at ampon kayo, kagom ning banalay Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko o Diyos, higpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Kambening kapanaligan kin Diyos sa malingap kay katamo king pinandit ning pamangailangan, manalain taman timonong makanano nakatamong tirong Jesus. Chubanwa, isamba niya ilagyo mo, datang ke kami, kamagari mo, ipamintuan niya ing loob mo. Yeti suli pantibanwa, yeti suli pantibanwa, kapanan ni King Aldo, Yemo king aldongeni, at ipatawad mo ding salamike ka, antin pamamatawad mi. Karing mi ka salake kami, emo kay paisawol kintukso. Nunay kabus, king marok, Pami
higpami, higpami. Ikabos mo kami, king sablang maroko igpa, malagon mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakululo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan mi ampon pagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling ke kaying kayarian, ating kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa igpaming ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Hemo sa babalikdan, ding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Ipakitampong yani, mikakametong tamo king kapayapan. Nyo'ing kordero nin Diyos, nyo'ing melalako king kasalanan ning yato, nuwala ring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yag kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Ditak mo po nga kapabalwan, mumuna pundili, kay bat na po ning misangay ti, itamuan po keti betis, por bale, tanggap tangan pong lamak ng Santiago.
Eya po ayuda iti, eya saup, ali po. Nung lalo niya yung anting ayuda, titakya mo at tuyang kilo, ali po. Grasyayang ibat kang Santiago, bendisyon niyang ibat king Dios. Ipamyede po ringgang kaya katamong pastoral president balang barangay karing Pibale-Baleyo at malugudya pong tanggapan at sana manatili ang grasyang sisibol karing Pibale-Baleyo iting lamak po. At ngeni bendisyonan tayo po at agad na akong talakad, symbolical pamamendisyon iting lamak. Manalangin tamo. O Diyos aginumi, anya duan ming bendisyonan mo iting kekang lamak, grasyang menibatan king kekang upaya, at midaon ibat king ganakha ding kapatad mi. Iti sanang lamak maging grasya mong sisibol king biyemi, at bendisyon mong mamagos karing pamibiyemi, anting familia mo keti sulip, kalupad ding prutas, makapadurot king kekang altar. Balo mo ding kailangan mi o Ginoo, iting lamak maging tandane sana na emo ke paboren at emo ke kakalinuan kapilanman. Bendisyonan mula naman ding dakalakabaren ming tanggap kareting lamak at ding manungkulan agamitan mong anting dalan ning kaya kang masabal para kaya kamingan. Panwanan mo kami, pasiknangan mo kami lagi, kapamilatan ng Santiago Apostol, king lugod na ning indumi at indumo mo naman, at king lagyo ng Heso Kristong anak mo, ama bibi at magari, manggaman, king alangang Amen. Palakpakan tayo po yung lamak ang poring kaya katamong Fiesta Committee. Salamat po. Loklok tapong pasibayo, mapilan mo pong paganaka. Kalwalyo po kayong pisamban, bandang wanan, lumawi kay bandang wanan, manakit ko pong mosaic work of art ka rin po. Iti po gawanan ning metong kakaluguran tamo, Mr. Rodelio Concepcion ning Bulacan. Dinukit ya po keng tiles at batu at dinrowing na po ning kabalentamong iwililayog ing logo ning parokya. Iti po yung mikana ketang bayo pasbul ning pisamban po magtaka kayo para nano itang plywood na kalawat na ng siraka rin. So maluwat ne po kasing gewang Mr. Rogelini kaya benanitang special ng anak. E po balo pilandeng bulan dudukitan at ngeni mayari ne po binindisyonan ng apong seto at ikanataya po kay bat na ning fiesta. So nung pagmasda niya po tlawen niya bayo yami ka na keng saygat. Pasalamat tamo po kang Mr. Rodelio kening sipagana at syaga kimpamanggawa kaniting kakatamong logo keni pasbul ning pisamban mikana. Kadwa po, atin pa pong ticket na parking raffle tamo kining January 10. Panupayayo po, lalapit mila pa kaya kayo, uling medyo kulang kaya pa po budget. Ing mayari pa mo proyekto, ining rewiring ng pisamban, pero ela pa po may pintura, reng tubo kanyan, baka nito bumagila kayong pisamban, pati reta pong proyekto, takit ang harap, makayantalala pa po. So, nung pwede ko pong kumang ticket mo hanggang mapilan,
na iyabe po keng raffle ngayon January 10. At retang may kasali ng raffle ticket, kailangan nyo pong i-remit, ban kanita mabilis na pong milista, karing kaya kaming listahan para i-raffle. Kay ba't po, pasalamat niyo po yung Fiesta Committee, lalong-lalo na IBM Tonton Torres, king ganakayo po, king Saupio, Aldol daw po, mga pamulalala at elasasawang magkwento kaya kami. Denggang lalapitan dang maging kapitan baintao, kapitan dalaga, rengga lalapitan da para sumaw po keng maging matagumpeting fiesta tamo. Ela po kanu tatanggi nunay masaya lang midarake na naman itang agyuda king kaya katamong fiesta committee. At aliwaya po ing fiesta ngayon aliwaya. Wa alatang dakal pialben, alang dakal mosikus, alang dakal paniglon, pero itamuan po tanggap tamong lamak ibat kang Santiago. At pasalamat tamo rin po king happy na ning Guagua, reng pulis po ang po kang Mayor Dante, payaganda iting makapagmasusi tamo kaniting ka-fiestan mo pinpaganakada po, ring face shield, face mask, etalalala ko, eko lipat-lipat lugar nung no ko mi tutok, karin tamo mo po manatili. At deta pong bisa makipagalmusal kaya kami kay bating misang IT atin punditak masadya kaya ni BUB, makilaki ko po, kaya ning lamak mo naman ng Santiago. Kay ba't po pasalamatan tala po reng migmisa ngening Aldong IT. Mumunandili iyamong Roger Miranda, pepakilala na po yung sarili na kusayang lubdintang napon, pek sabihan kaya may bisaya po, ban makyabe kaya katamo ngeni. Ang po'y Father Ferdy Ducot, kabalentaya mo rin po na masipag pong menibatan pa Nueva Ecija. At ang tinta mo naman pong kayabe seminarista, malapit nang ma-ordain, Ethel Rojas, taga Ketia mo naman po. Palakpakan tala po, rin yung bisita tamong pare. At taulindili po, burikem pasalamatan ng metong ataw. Uli na milalabas tamo, uli na akabyusan tamo iting pandemya at patuloy tang lalaban, patuloy tang lalakad. Uli na miyabe-yabe tamo, uli na mitipon-tipon tamo. Kanita po, sabi na nga po seto, ito pong minuna akong parokya, ing Virgen de los Remedios, yung patron, nga nakanako, niyang makuko ka rin, may kalinuan kanya ng Birhen nga na. Kung may kaatlo na ko pong parokya, balang parokyang darasan ko, aliwala pong grasyang babye, daring karelang patron. At buri kayo pong pasalamatan, ing kakatamong malagod a patron, Santiago, king pamantabe na at pamanyawp na kaya katamo. Palakpakan tayan po, Santiago. Dakal po salamat Ginoo, dakal po salamat Santiago. At dakal po salamat kaya kayungan, king pami San Metong yu, at pamakyabe yu po kaya katamungan. Salamat po. Manalangin tamo. Pagkalob mo sa kaya kami o Diyos sa mayupayan tutu, ing magluidim biyemi at sikanan, king kapamilatan darening banala misteryo, akaibat mi pamong gimpanan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Bye. Amen.
Bayok po ibiyeng bendisyon, ing sablang iting gagawan tamo, mga palyari, nuneking kesipaganan ing kikatamong kura paroko. Palakpakan tayo po yamong raw. Dakal pong salamat among, king kaya kayong pamantabe, kaya kaming memalen kaya tibetis. Manibatan niyang tinggap yung obedience sa maging kura paroko mi. Dakal ko darandaman na mayap. Sana po kalupad na rin yung unique decoration kaya ning harap. Sana mamuha, masanting kasalpantayanan, lalo ka rin memalen betis at karetang sablang magbisita king kaya katamong parokya. Dakal pong salamat. Ing Ginoo man tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kinin Diyos sa mayupayang tutu, ingigpa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umeta na king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginoo, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.